stopalo od dole. Isto tako rukama. Ajde. Ispod sebe stopala, visoko koljena. Brže. Ne iza ramena. Stopala rukama, tako. Kraj, koljena. Ramena iza. Visoko koljena. Koljena više od ruka. Znači kad su 4 serije ti 2. Ajmo brže, ide na nogu. Ravno stopala, maksimalno rad ruku. Hop! Prenesi cijelu težinu na vanjsku nogu. Hop! Hop! Brže, maksimalno. Prebazi težinu na vanjsku nogu, skoro. Hop! Hop! Ide. Hop! Ruke! Iz ramena rade ruke. Hop! Hop! Prenesi cijelu težinu, prebaci na svu nogu i mijenjaš smjer. Hop! Spremi. Hop! Cijelu težinu prebaci, pruži tu nogu. Hop! Treća.